Dobrodošli u Financijske novosti. Od sada, klijenti banke, pravna i fizička lica mogu izvršiti uplatu novca na svoje račune koristeći posebno označene Cash Point bankomate. Putem Cash Point bankomata fizička lica mogu izvršiti uplatu novca bez čekanja na šalteru banke. Uplata gotovine je omogućena na sve račune koje klijent ima otvoren u banci, osim biznis kartica. Ovakav način uplate novca je jednostavan i siguran, a klijenti nakon izvršene uplate dobivaju dokaz o uplati sa osnovnim informacijama o transakciji. Bankomat za uplatu novca prihvata novčanice od 10 do 200 konvertibilnih maraka, dok uplata kovanica nije moguća. U jednoj transakciji je moguće uplatiti najviše 90 novčanica. Pravna lica putem Cash Point bankomata mogu izvršiti polog pazara. U tom slučaju potrebno je da podnesu zahtjev za izdavanje posebne kartice sa ovlaštenjem za polog pazara, uz napomenu da se ova kartica može koristiti isključivo u navedenu svrhu. Također, za pravna lica koja imaju više poslovnih jedinica, omogućen je unos broja poslovne jedinice kao interne šifre. Više informacija dostupno je na web stranici banke.